Siyabingelela ubingelela baba uDokotela baba wesizwe baba Jabulile umfana omhle njengekhehla lomlungu Zulu kaManqisi namhlanje sinobaba umelaphi wendabuko baba uMajozi sesibene naye ke kakhulu uqala unyaka sizofuna ukwaziwa sesuphethe unyaka akakasinike nje i-backtrack ukuthi inkinga akahlangabezana nazo nento futhi asethi unyaka ozayo zonke inkinga uzozixazula kanjani ngoba lezi bakhona ingqinamba emsebenzini ngoba noma uyothenga imoto i-Audi 500 uyabuza le moto ihlupha ngani into abakutshela ngabathi hayi le moto ayihluphi ngalutho uyazi Audi 500 yebo Dode ayihluphi le moto yabona le moto uma uyitholile uzoyithola nje kahle kumlungu yebo Dode into yenzayo lapho ukushintsha amathayi kuphela mhlawumbe musu usuyayipenda ushintshe i-wiring ushintshe gearbox ushintshe engine la moto ayihluphi ngalutho musu ushintshe ownership kuphela yabo lapha na uhlupho uthela upetrol uhambe lapha yebo Dode wanzo ushintshe uthela upetrol uhambe lapha ushuthi Dode uzeke ngathini ngicabanga ukuthi uzeke sowenza yonke into eyidingayo imoto labo usho akutshela ayihluphi ngalutho Dode uthela upetrol uhambe lapha ukhiwusha ungaphandle ngoba nje lo ushintsha amathayi uhamba oyipenda khipha le windscreen lapha bese krikhilo khipha windscreen ushintsha ama wiper ayikho into zenzo wiring washintsha udiff washintsha gearbox phelile Dode uthi kanje ukhi shaya ngaphandle Dode hambe usongathi emakhamba esikhathi ushintsha ama-shock sonke kodwa nje kodwa uzabe ucothoza ngalesikhathi phela la muntu wakutshela nje alikho ithikithi lama-shocks ayihluphi ngalutho Dode la ngiyabona ayihluphi ngalutho Majozi asibingelele kehle asibingelele Dokotela enhla nasezantsi sibese Dokotela sibonga uNkulunkulu ukuthi usinikeze isikhathi siphila abantu abaningi Dokotela bafikanga kulesi sikhathi sikusona uNkulunkulu ke wenza izinto kubantu abantu abahambile akuzona izilima bese kwesikhathi sabo nathi uNkulunkulu sasigcinile yezo kwethu asibuyele emsebenzini wakho qalile umsebenzi sikushuta kusela ngoFebruary kuzobe manje iziphi inkinga okwahlangabezana nazo and 2025 uthini kubantu Dokotela inkinga engihlangabezene nazo mina abantu abaxayekile bebeza kimi izona inkinga bengiba nazo lezo otherwise mina ngisebenzile nabantu siphusha sehla senyuka silanda izinto zabantu siphinda abantu sibanikeze abantu basindile kuthina abantu baphumelele abantu bahlukene nezithi bezibaphethe abantu sizamile abantu bebe nenkinga sazama ukubasondeza kuthina nje basondeza esiyenza le ufana umunye thi ngokuningi namba amajozi umuntu akufuna kusondezela yena ngathi usayalapha amajozi akasekho lapho usayalapha ngithe ngifuna ukumnika nje ungamnika hayi mthetha bathi wena umuntu engimthembayo la Eastern Cape bageja ngithi noma bangageja amajozi usayalapha manje na akasasondeza Dokotela abantu besibasondeza sadlula kubona basondela bahlala endaweni zabo basondele ba right manje abahluphi lapho abahluphi ngela bekhona manje nabantu bebahlupha basahlupheki manje abantu bahlele endaweni right asikusho lokho sizowaveza nje amahlazo akho ngoba phela sikwi-channel lana abantu banobufakazi bantu esishoyo ngoba ngifuna ukuthi sangathi sizokuchuka court sizokubhebisitha siyazi ukuthi unenyoka owayilanda umkhulu unkosi usabakhela abantu inyoka uhambile umkhulu uphumule manje umkhulu mina nginenyoni ekhala nabaphezulu ngayilanda kuyena ngineyigubhu ezilaphana ngazilanda kuyena lokho ufuna sikuvela ukuthi ikhehla lisenzele okuhle lisaphila lisenzele okuhle ngineyigubhu zakhe but ngiyazi ukuthi ipali walinika wena ibhande walinika wena inyoka wayinika wena angikhulumi ngebhande angikhulumi ngepali ngifuna sikhulume ngale nyoka le ekunika umkhulu ekunikela ukuthi uzofundisa uzokwakhela abantu kanjani and usabakhela yini abantu Dokotela umkhulu uhambe engifundisile asikubonge Dokotela lokho umkhulu ube ukuphila kithi esifundisa esakha eminyangeni emuhle emaphakameni sivune emuhle emaphakameni kakhulu muhle kakhulu emaphakameni hayi kakhulu mkhulu kakhulu kuyimanje nje sasazi impela ukuthi somisa hayi bemuhle emaphakameni Dokotela futhi sinikeza ngenhliziyo enhle lwababa ubaba inkosi umphefumulo wakho nje uphumule ngokuthula ngomnikele ini Glenfiddich lana wahamba eGlenfiddich bedla yona 25 year old simnikeze Dokotela ngiyabenzela abantu inyoka
Okay. Inyoka yokuphila le dokotela. Ngiyacabanga ukuthi abantu abadinga ukuthi bathole inyoka. Nginamahloni ke dokotela ukukhuluma ngezinto ngubaba mina. Othi into zobudoda zikhulunyele ecaleni. Okay. Kodwa le yenyoka ikhona siyayikwenzela la okunye ukuzwa ngaphakathi. Okunye ukuzwa ngaphakathi dokotela usondela kithi nje sikulungisela into zakho kahle. Igubhu dokotela siyayikhanda. Izigubhu bezikhanda bamnkosi ngiyakwazi ukuyikhanda from A up to Z ngiyazenza nje kubantu. Ngicabanga ukuthi abantu bebenzela babunkosi igubhu abasondele bangithinte ngibanikeze igubhu. Ofuna ipali. Ofuna ipali dokotela ngiyakwazi ngiyakhanda ipali. Ipali dokotela ipali esilibeke ekhaya. Elenza ukuthi lidonsa yonke into okuphila ekhaya. Ngicabanga ukuthi umnotho dokotela liwulanda kakhulu. Imfuyo mawunemfuyo lenza ukuthi imfuyo kakhulu isheshe kakhulu. Uma une business onalo dokotela lelo business lakho lizaba more active. Okay. Uma umuntu ke othanda izinto othanda izinto yazibona izinto ezithandwayo lezi ngiyabona nazo zibalula ukuthi uzithole zibalula ukuthi uzithole dokotela bese ke nabafana dokotela siyabanikeza umuntu ofuna abafana abadla masi indoda edla masi siyakunika dokotela ikhona lapha ekhaya ushule khehla lapho ndizokuthakatha akukona ukuthakatha dokotela uthuma Jozi ngafika indodana lo babo becula umasi yini becula ngazi becula gospel becula le uthi ngayifica lapha baba dokotela ngafakwa endlini enenyoka dokotela safakwa ngena olwandle ngangena dokotela olwandle nenye ingane yomnye babecule engeke ngibuthathamile becula igospel noma yini konke becula yena sangena nayo sama kangaka sangena olwandle sahlala endlini iyayibona le video yakhe ngoba baxosheni phashini endlini ngasibuyele lapho olwandle lapha sangena dokotela lapho sawufike khona uphethe inkukhu uyiphose dokotela ithathwa semtime inkukhu uthi yayasha ngaphakathi sasilapho ke dokotela nangilomfana angifuni ukumusho ngegama nangilomfana lomfana wefaka ibhlukwe sasinaye lapha sizenzile dokotela izinto nobaba inkosi njengoba ngisho inyoka dokotela yayikhona sasikendlini dokotela siboshiwe bengizobaveza ingane zami zazikhona nje ngifasiwe ngalala silala ufalala ufasiwe ukuthi unganyakaza ungabaleki uvaliwe eminyango nayo indoda ikhona la endlini nayo indoda ikhona la endlini izasuka ke dokotela le ndoda ize kuwe izolala phezulu kwakho lenyoka ilale phezulu kwakho umchamo uphuma kancane kuphela kwakho kuhlakanipha wahamba umfana ngangihamba naye dokotela kwani ngathi ngiyavuka ekuseni ngambona ethe evuka seqaqa wathi abangamembuli ngoba ngabona ukuthi hayi umoshile umfana wayimoshile ingakanani dokotela inyoka sasilena endlini ingakanani ivela isuke nje basiboshiwe la basiphatha ngentamo qhiniwe la ukuthi unganyakaza uhlalela umanzi la ungele ngube nempahla umanzi ulale la embedeni la khombhedo leli phansi kanga fike lenyoka iwenze lo mkhuba yayifika ilale phezulu kwakho njengoba bekufasile benze ukuthi mayiza la ungenzi lutho kusho ukuthi uyilinde nje ukuthi nayi yezwe uyasibona isilwane siqhamuka sikhupha ungasijwayelanga siza dokotela size ungazi noma songena la uyabona senza kanje size inkinga sasibhekene nayo dokotela masiqeda lapha ekseni ngavuka ekseni ngambuza lo baba ngathi umthetho wakho phehle buzama usibulala uzama ukuthi kahle asingabi khona emhlabeni wathi hayi indoda mayiqina nali bridge wasiphendula ke sehluleke kanti asibonanga lapho sizasithatha ayosifaka ulwandle ebusuku ulwandle langalena ke dokotela alinamagagasi lolwandle nje olungena uzeyoma la umakhona dokotela inkinga esabhekana nayo leyo dokotela manje uthuphethe izithwalo ngiphethe isithwalo dokotela abantu ngiyabathwalisa abantu abafuna ukuphuma ehluphekeni lonyaka basithi makuqala unyaka ozayo baqale abantu bethwele bayeke abantu bekuthatha talent beze kuthina sibanikeze yabona lento ishoyo kwaphela ukuhlakanipha kumina ngafika lapha ngiphethe umbese yabo ngithi isibhama Mozambique asike ngangiphethe umbese ngithi amasimba ngizwani nawo
lento abayenzayo kubantu kumina ngeke bazibayenze sahlukaniswa nalabafana abangigadayo kwathiwa bona bolala eBnB yeah thina sizolala la salala ke la ke ngihamba nenye inyanga ngeEnglish igama layo yalala kwenye indlu ke yona just to kwenza sure ukuthi ngicomfort yeah yalala ethi salala sokuhlwana mina la ngalelishwa nesalukwazi esinamabela abhajwela salala esalukwazi ngapha ngalala ngapha nami kwasuka ngene ingane enqwaba ke nje silala kwaba sabani ngathi kina ngumhlola ngidakeleyo wathi mekushawa u12 savuswa yeah ngivuke ngavuswa isona sala sathi azivusa phuma hayi nguphethe icici ukuthi bangakudakela ayabona nje sengibali ukuthi yabo la hayi ngizogeza ngegazi la lamasimba afuna ukwenza angithatha wangibekwa la egcikeni kwathathwa umbila bangitshela lokho kwathi le umbila obalekile ongaphambili uma kuwe owodwa ngaphambili yonke ezokwenzeka u1 year yeah sizoyibala ukuthi mngaki wasayithatha ke le mbila wasawuthela la phezulu ekhanda ayiyawakhe awathi hayi right singahamba ke uyayimningi nje wathi hayi right lemingaki singahamba sahamba ke sihlukene namabodyguard hlukene naloba bengihamba noyinyanga yeah sengihamba nalaba ngihamba nalo mama lo nesoka lakhe umama isoka lakhe ingane zakhe zabantwana ezo2 ekuthiwa enye ugugu angaze ngithuba saye ehlathini bengifike ehlathini nensizwe ezo4 zibasa umlilo lapha siphethe isiqaphu zimba umgodi la yabo lo mgodi lo ngathi ungafaka ibhokisi ungangethuna like yeah ngomgodi wasathiwa ngikhumule ingubo ngizibeke lapha muzikhumule okapho kuphi useblokweni usuka ukhumula lo okapho ke manje khumule ingubo zazibela kwathiwa ke hamba kuye lapha kulabafana balapha bafika lapha bayosa labafana base babulala lento abayibulala kwaswathi mase bayibulala benza lento engisho kwasathiwa ngilale lana ke lo mgodi lo bazogqiba ke bagqibe ekhaya la vela baphela ukuhlakanipha baphela ngasala kawuhlanga ungaphansi uvele le ndawo kuphela uvele le ndawo kuphela umbese uselela noma mukhona bongekuzwa ngaphela bagqiba nezandla bagqibe yonke into basebenza ke lamasimba abawenza benza lamasimba benza bathi hayi ke usungaphuma kuso right hambe kuloyanake uzokutshela kwenziwani abothi ya phela konke phelile ukuhlanipha mkhulu phelile ngabothi yabona ke la uphelile kuclever ke la kungenzeki noma yini nje sebengigqibile nje sekusela ukuthi bathi nje ngo-okap lemqaleni baphume bese bese babuyisa enhlabathini kwavese sengisengcwatshwa ngithi yini abasayidinga ya impilo umuntu wesibhama uphathi dokotela umthwesibhamu ukhona dokotela engisho ukuthi ithwala bayifuna abantu abazokhuluma ngani dokotela abantu uma befuna isithwala siqale esithwaleni isithwala dokotela siyinto ejulile asikubeke lo kodwa sifuna umuntu osekhathele ukudlala yeah umthwesibhamu nginawo dokotela ngicela ukuphendula mhlawumbe ufuna ukudubula bese hello yebo njani yebo ngisabhizi ngizobuyela kuwe nje ngiphe 5 minutes ngokufona yeah yabona mkhulu ngizwe nje umuntu niyabiza ngezithwalo ngicabanga ukuthi yazi lo muntu kuba lento leya kwenzeka imistake ayingekho imistake laba ngangadingi ukudutshulwa even udinga nje ukuthi kufake okapho kusene kuthiwa nje thiwe nje bese kuthiwa kuphelile yeah futhi akangibona ukuthi amadola asavuma uphambi ngoba indlela abagqibe ngayo ayingeke inzima le ya inzima le nto lena inzima le nto dokotela ngabuya ke ngayenza ke lento lena ke ngathenga amaphotsha u2 ngathenga amaflat awu2 eMorning Side ngathenga iflat yilapha Devonport Trade Devonport yeah Devonport khona iGlenwood eMorning uhlifana njani udodo wakho uGlenwood neMorning Side akufani akufani yeah ngathenga iflat ngapha ngathenga iflat ngapha thenga amaphotsha u2 ebrown emnyama yeah ngathi ayavuka lento lokho imali dokotela why uthi udoti la ngihlala khona uyagadla angithi nesigodlo lapha uhlala esigodlweni kanti usigubhini wena hayi nakazi umuzwa wakhe Masgrave ayesigodlweni uyagadla kuze uDecember then ngathenga umuzi lapha ngathenga iflat lapho ngiyithatha lento kangihlala yabona eCosend Hotel phezulu yeah
angirent iflat ngapha angirenta 13,000 ngabuya ke logogo kuyashaya ke lento kuyashaya then wasathi ke angibuye ngizokwenza ke saphambana uma esethi angishiya abafana hayi wesedelela ngathi angishiya abafana ngahambi nabo wangitshela de inyanga lebengizena ngingayitsheli ngasathi naye kulungile ngasafonela abanye abafana abahamba kuyena ebasepulukwana bathi awuyagqilaza ngithi mina kanjani bathi hayi indlela asebenza ngayo kuze uthi nawe uphakame kuvuze ube khona inyanga ekuphakamisayo nawe uyophakamisa abanye ngoba ngabona into engibuyisile lapha ukuthi bengihamba nama-bodyguard ekusena yabuya wonke babe kokhona nogebo intombazane yodwa babe u7 bebonke hayi obophela imoto zabo zazu2 kuzothi le yami babe u7 ngoba sasihamba ngemoto ezo3 zilandelana ngabuyiswa ngake ngibuye lapha ngake ngibuye kokushintsha then ngabuya ke ngasenza ke lesithwalo kubantu ke uma ngisenza la bengisenzela olwandle ngoba sifuna indawo enomsebenzi yes bengisenzela olwandle khona umoya ngase Virginia Airport ngifika ke umuntu bengimenza ke lento ke yabo nje uqoqa nje ufuna sizidabule lengubo kwena sizidabule mase senza lento ke kwena mase sikugqiba nawe la mase sikuvumisa imfihlo uma usuyivuma imfihlo seyifamile bese sithi yidle Jordan mase sithi yidle uma usuyidlile sesiyagqiba ke la ke kuyimanxa ke uphuma ke manje usuyolwandle ke usuyogezwa ke nakhona futhi ugezwa ngesoftware awugezwa noma ngani ufuna uqale kuthela isprite esiningi kuwena kuthela ubisi kuwena kuthatha amaqanda awu6 ashayela bulawela kuwena mase sihlehla thina sithamba ogeza ngathi ngamgeza umoya wakhala kakhulu lento isho isukuma nayo senambela umgodi sometime hayi iyaqalaza dokotela kodwa hayi bonke ngoba ngihlahla kaze kufe umuntu kodwa kusalayo iyayenza lento kodwa ke phela isithwalo dokotela abantu isithwalo dokotela zikhona zinenhlelo eziningi eziningi isithwalo abantu imali usabakhele kuphela dokotela abantu ngibakhela imali njengoba ngizohamba nje ngibe nesinqumo sokuthi anginikele kubantu abantu bakithi abeze sibasize sibanikeze izinto zokuphila bazothatha imali yokuphila into ezikhona lezo dokotela isigubhu dokotela ngiyazakha njengoba ngichaza ukuthi igubhu ezazikhanda ubaba uNkosi ngiyayikhanda zonke mina ngiwangifundisa ngiyazazi wakufundisa wangifundisa iwash abona uNkosi yamazi hayi ngiyamazi dokotela wambona ku YouTube amona hayi ngiyamazi dokotela abona umese wekakha khona insizwa ngayifica lapha ihamba namabhodekade enqwaba ngokuthi nami phela ngangiphethe le bhodle ngitho ethanda utshwala wanele weza uthiwa ngimemnyango notshwala bakhe kwathi abungena utshwala ngathi angeke ngene utshwala kusala umninebo akuze mina notshwala wasothi akungene ngiyifica le ndoda le babeke isikhwama la uyakhela imali unqunu ukhumule zonke izinto azibeka phansi wakha lento le mengithi ngiyangena bese kungena ingane yakhe mhlabe ngokhisikambi ngithi kwenzekani la futhi sibuke sinalenze imjikjele ngokhisi ithi love you daddy iphume akakhuluma wenza lento akhela abantu isikhwama semali asa ngayishiya kwakha zaqedwa wathi umenza lento le with ama gloves khona into ayiphatha ngazuthi igobolo into lomnenga noma uyibone mezoyithinta into efaka ama gloves mase ihwela kancane ayihwele kancane uthi ehwele kancane ithi akhela ke lokho emakhela ke isikhwama semali wathi ufuna uyifunde lento le ngathi hayi ngeke emkhulu ngiright mina ngingaqoki maJose ngifundisile lento uvuma yonke into yena hayi wangifundisa dokotela wena uvuma yonke into wangifundisa being willing ukufunda kahle into engisekubaba uNkosi ukufunda hayi kolashwa ukufunde ungifundisa kakhulu njengoba isikhwama ngithi ngibakhandela abantu isikhwama nje dokotela ngiyabakhandela abantu isikhwama mawufuna isikhwama semali uza kumina ngikwenzela isikhwama semanje bakuza uDisemba nje kunyaka uzawufuna uDisemba uJanuary kwazi ukuthi unesikhwama ingane zakho ngelihlupheko uzokwazi ukuregister ingane uzokwazi ukwenza yonke into efuna nokubuya nokwakha indlu nje dokotela indlu yangempela hayi lento ukuthi wakho indlu u2 akufuneki wakho u2 una into kulanda umuntu dokotela mayihanjela umuntu wakhe i minor job le into nje lolu kulanda umuntu osifazana
uma uzawenza into esathi yenze ukuphazima kwesimthetho. Nawe uma wakhala ukuthi isikhwama ukhuluma njengonkosi obenqunu. Umthetho owenziwa udokotela ongawufundisa nyanga kuba njalo. Asidlule lapho. Asidlule lapho dokotela. This is baba udokotela babesizwe bawujabule Majozi sinike number yakho Khehla. Inamba 066 327 5323. Ukhehla lenyoka dokotela. Baba udokotela babesizwe bawujabule siyabonga. Siyabonga.